Kaino haibam khangdabadagi tawbam khangdabadagi ko ama khakami ma sumain tawre haibaduda mana phongdoiba wahaiduga aduna carry tawriba mana wa madugi arthadu prajadadi tayonaba hena nukningba oni thoena haibaneba ana haujik surbala haujik lai wahangdi kaino lainga haibasi aikoi honorable CMC puppet government ni natraga masi Yamatik chata bane hari ke su lenga kam di leri dana lenga kam leri adega haujik se fair trial fair investigation nama sathani ne haujik question la ide nemcha Khemchand deputy CM ama oire aduga main suspect ko riba haziki thangboi sigi nupi ju oire ko adu tare ke di haujik wahang di aikoi Justice Fangnaba Honabada Natraga NI and free hand Tabak to Yanaba constitutional morality ko evase. Nemcha Khemchand to Payarabaneb. Aduga Nemcha Aziki Kogi NI agency doctrine of bias doctrine of bias the investigation the influence Pirakayaba. Yekai Thingaiba, my own Pirakayaba. Adugumba Haiba Yumpam Manisida. Nemcha Khemchand masana constitutional morality da CM na hairiba same kaino sida sida Nemcha Khemchand gi mai phamse relief ta udam ne ba constitutional morality hai sidi union cabinet pau thatuk ta biyade if necessary ko adu tari Nemcha Khemchand se kayam wanguno high profile no natraga Nemcha Khemchand gi position sida honorable akhoi gi manipur gi CM Khemchand na kaimta tawungam de hai base adu gi wafam du Chumena Labadu Hena Kumang Chokse Lemayan Tazabadu ere and then Nemcha Khemchand deputy CM Nate CM ni Akoy Madu Kano Hoziki Ladiba Akoy Manipur state Amara CM Ani Layadamina High Bigi Mo Kamang on Race Chumako Mandom and Yauriba constitutional morality Matungi na Afaba Atraga Achumba Wailupuge Hataragadi Nahana Nemcha Khemchand Lokopum Toktro Nemcha Khemchand masasu aduda matopum thoktro adagi amuk doctrine of bias si kaino ma influence to der mai nu padusu yaw dore lelon wifi gi natraga akhoi gi aduda chena victim oriba mayam na thogla ga community hall of the pusalla adagi khunja me na koi phare are laloba ko sinai hai basibu hard evidence dei kari en leiri sini kari en leiri ge haba Sidai Sida Matuda operate Tauridu Kene Pini Harabanatro Sidakari Kayadu Taragi doctrine of bias to Kuduk apply to Rodana. Wadu Tadi Nemcha Khemchand my position to Labia Deba Chimiko Araya Pazabam Subalanda ki government Siki Yapazabase Masikaino Haimatamda Tongamas minus high Kamain to Bono high I can't de other quick hangodre. Already state song among sa echo. Other kamay to no hang edu one color. I don't know quick come out the echo. Already amok shoes kamay to no hang. Shoes in the state subject. Nothing high. Already mo me am unaba hauna unore. Me changa kar unore. Me chamu with a tola kana hire. Singi smile my to sing the kayeto is a coina. That's why I couldn't coin and gambanate. I do reco. Young non the sea. Kano Haitareko, Sigi Langa Sigi Haitareko. Adagimo praise them or save the Mohange. Me soap upon the yaw to give him Chapahalure. I come to no sign to Dana, Kulait had and I make civilian convoy the Tawzi come out of no. Kundama Malameva, come hand to Maleva. Sa Letoga, Horen officer again, Tado again. A who is no Ninga, Kainoma Yo Haitareko. But see. Akogi honorable CM su masu hangana yeng jarakan tengar matamina hypet urangani ko aina ngang siu kari no masiu ontong aina mathong sukana aina ngang uri siu kamai to ngai no haiba masu khanarangani ba moi bani na ko adu stage da subala la idi wahang ding asai gi do constitutional morality ma laire doctrine of bias to ma laire aseng ba puthok se haira gadi aseng ba puthok na bagi lambi da achau stumbling block ma oido misak che Nemcha Khemchand oidoreba maramdi Nemcha Khemchand gi husband sina haziki hairiba lalo lutugi mako oire
मागी अदुना हाइरिबा लालो लुपतुदा अखोगी कोनसा खुल की प्रजा सिंगना मोननी हाइदना पिन पॉइंट तौरबनिना अंडर एनी कंडीशन दा इवन सेंट्रल गवर्नमेंट सु नेमचा किपजेन से another minute ma अखोगी डेपुटेशन वन थंबा यादेबा अदुना ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन की टेन्योर से हेदी कन्न ट्रायल में चथरिबे मतम से सी मनोंगददी मा अदुगी फमदु लेबि यादेबा अदुना मा खुदक्ता लौथोप ताबनी अदु नत्रगदी मा अदुमाइन थंबगा कोई मी फानी ने सोमना कंदो ऑनरेबल सीएम ना ngang मसक तबुदुदी को मदु मयाम थाजरो हेन नोकनिंग निको हेन खोरांग खोसाव नबसु यौरप याइन खल्लिको अदुना तौदब थबक खरदी पब्लिक अकाउंटेबिलिटी हाइबसे लैंगाक से प्रजादे अकाउंटेबल ओहेनबा हाइबसे सी ख्वाइदगी यान हनबे फॉरमोस्ट रूल ऑफ लॉ की चना कांगलोन द सिसु याम मरु ओइबा कइनो मनेबा पब्लिक अकाउंटेबिलिटी सिको अदुना अकाउंटेबल किदंग ओहेनजे हाइरे गदी मोय सरकार की माइकेरे गसु तोबम थोपु खरदुदी मयक सेंग न तोबियो प्रजा न थाजनबा ngसागी ट्रस्ट अमा मोय मथक्ता बिल्ड अप तोबा ngamnanaba अदु नत्रगदी तौसनबनी मधु कनोनी प्रजा थाजबदा खितंग वालोय अदुगा अचुम मम तोक्से हरगदी मतोंदगी चुमथोकपिरगदी याम फगनी एक्शन से हाइबो होनसे आई क्लोजिंग रिमार्क ओइन सुम थमसे ओखोगी ममांग द मैम ले कोटलेन कोजिन की लेडी मी अदगी नागा कुकी नागा अदगी दी अखोगी मैते मैम अम सिबे पोट मैम अम लेडी अनाय द सिनबा ngasi bobo justice speed na मैम अम लेडी हाइदर अन लाइलोन बाय फैगी तरुक सिगी मतंग द मरी अखोगी फकलक होबा एनआई न लेट तोबो सिगुम केस हाइदर मसी से करम हाइना उबी अदुगा ओवरऑल हाइदर जस्टिस speed बेगी मवोंग अदुगा सी मोई मरी से फागलकपगी पोसिडेट ओजागी मीटिंग से हाउ पॉजिटिवली और नेगेटिवली कमाइन परसेप्ट तोबिनिंग मैं पुनः पु खुमजरी ऑनरेबल सीएम खेमचांद की स्टेटमेंट से मसी तसेंगबदी लेलोन वाईफाई की केस अमखक तब माना मीनी फाबदुग मरी लेना माना हाइरिबा जिकी लोगी मथक्ता कनामता लेते नमा मसान हाइजेरी से तसेंगबदी मसे हाइरोइदबने याम इकाइनिंगाई ओइबा यामना करेनी लेबांग मचा तादबा हाइतारेको अदुगी स्टेटमेंट ने कोदि लौई ओनली पॉलिटिकल टॉक अमखक हाइदि राजनीति की बोट नक्सलपगरा मरी लेनरा माना हाइरि से करंबा कॉन्टेक्स्ट अदुगुंबगी स्टेटमेंट नमा हाइब ngambagi मंगोना थौनाम लाइसे सी कमाइन तबुनो हाइबसे मसीने ताकदे सिगी लैंगाक सिगी लुचिंगिबा ऑनरेबल सीएम सी तसेंगना थोइबा थौदोकसिंग असिदा मंगोना नाचुंगदे मंगोना काइंत खंगदे अदुगो हाइनबा म लैबदो इकाइबदो इकंग खंगदो दोंग तौय हाइतारेको तसेंगबदी करंब कॉन्टेक्स्ट न माना हाइसे लैलोन वाईफाई की मोब अमना मी ट्राइपान फाबदुदा मी अनि खक हौजिक फावबा थामा अनि सुजला पाउसिदा मी अनि खक फाबदो दगी हाना मतै मनाव मैतै अनि खक फाबदने सिदा माना अदुगी क्रेडिबिलिटी की लाइन अंकका युमफम ओरगा ngang ना लोगी मतकता अदु ओइतारगदी मंगोदा वांगम हंगेबना टीएम खोलेंदा फोंगना सिपाही एक्स रिटायर्ड आर्मी में यावना नोंमैना सिविलियन गाड़ी लापदा कॉन्वॉयद नोंमै पायर कापदुदि मा कैदौगे ओवरऑल थोइबा थौदोकसिंग असिदा रूल ऑफ लॉ सि लेत्रे हाइबने मसामक से सिदैसिदा अकाउंटेबल ओइब्रा ओइदब्रा मसाना अकाउंटेबल ओइ हाइरगदि मा हजिक स्टेटमेंट नोंगांबम थोकतेबा याम इकाइनिंगाइ वानेबा नोंथक्ता तिनसिलगा माइ ताइ हाइदुनेबको अदुना मदु ngangoidaba थबक अमने हाइतारेको मसि तुमिना दुम लेथोकपना फै हाइतारेको अदु मीना नोगलकनी हैबको मीना नोगलकदोजि मंगोंदा नोपिरकनेबा हाइदि अचुक थोक्रिबा अखोइगी अचुक यामना थोक्रिबा थौदोकसिंग असिदा अखोइ कन्नजु तौबु ngamदरबा फ्री हैंड थारे कांदा इवन मे 3 फाउदा मे 3 की तोबुं बंगलादा कनोदगी अखोइगी कनोदगी अखोइगी चुरचांपुर मयागी करी अखोइगी लमदो नते नो सोना कल बाजार युगदिंगी नते कुकी अखोइगी जिगी मनाक्ता लेरिबा अदुदगिना किलोमीटर 3 खोंगना मी लिसिंग लागा तोबुं बंगलाद मई थाबद एक्शन तौबु ngamदबा गवर्नमेंट नुंगमै राउंड अमने जु कापमुदना मी अमने जु सोल कंट्रोल तौबसु याबनेबको अदु अमुक तोथोकरे
मे 3 की इंसिडेंट से मुग लेरे मे 3 की इंसिडेंट से का मरी लेने ना हौजिक अखोई कनोमा लेबाक से देसी कोई ओंतोप फिबम अमदा कोई से हौजिक लेरी मणिपुर से दा अखोई लेबाक अहुम लेबदौना अमग अमो चंगनब यादना लेरी इफोंग फोंगदा हाटदा अदुंगांग दो सरुपदी त्रोंगावबिदा मामा मचा नोमैना कापिदर करी तौंगोंगे अदुगी जस्टिस तुदी कमाई तौबा अदु मैं अदु फुमदोरिबा अदुना अम्मा खक्तंग द मी अनि खक फाबगी अदुसु रेड हैंडेड ने सिनि नोय फा यारने खुन्नु नोय कोखलगा तौवे आई एग्जांपल लम पीगे बको चप चाबा मतम दि खंगद्रे अदुगा अखोय कक्चिंग खुनौ उमाथेलदा आसाम राइफल अमसी अनिसी नुंगांग कक्चिंग खुनौगी प्रजा मयाम नुंगांग कौथोगा नुपाम खै अयुक नुंगांग पोंग बारोदा नोय कौथोगा फुगिबदो कावरब्राबा अदुगुंबगी एक्शन तौ हाइबदी नते हेबा अदुदी खंगदबदगी तौरंबदगी लालौन तौरंबदगी प्रजा सिंगु नंगेबा तसेंग खुम यावरगा मदुदा लिंगा कांदा अखोगी चथग्रीबा ख्वाइदगी तमथीबा ख्वाइदगी मवोंग तातबा मिहात हाइतारे को अदु चेनबा अदु खुंजा खुन मयाम दे लेलोन वाइफाई से एनी सॉर्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन लेते मोय प्रजा यामबसु नते अदुगा मोय ngasi फावरो तसेंगबदी लेंगाक्सना तौगे हारगदी मदु चप चप एक्शन दो तौरगदी खितंग nangthorapata pakchagani ko chanagani ko natrasu nongnengani haitare ko akori nongnenge adu harapa mada is logi mathakta kanamta leite ga harapa dudi isai thanda taraga yenga khabar paba natri television yeng isai thrin du haitare ko ana haibon sungtok thoktaba adu gumba magi adu hojiki leiri film sida hainingai leite government gi aigi wakandadi rule of law se aidi ain gi mathakta leise government accountability is the part of the rule of law natabam ta hangninge ba government accountability si di rule of law ki manung chandra chandabra adu puri manung chandra chandabra se bicham hale si final bicham akoi ki khulai paiba arm group singna maroi na kuki su de leba kade singna thola nongmai kape nongmai haira ga video footage chale adu mathakta mudai handora padai di tiang khulin de mi hale nongmai na kape adagi di akoi CM check it over कनागुंबा संस्थान अमन चप यारोय इन धमका तौद चत्रे को अदुददी मोय मसासिदे अकाउंटेबल ओइदबरा अरेग नेशनल हाईवे द कोई न थिंगाई वाला बी सिदी रूल ऑफ लॉ की प्रिव्यू मनुंग चंदबरा लॉ की मनुंग चंदबरा बा अदु मोय स्टेट सरकार से अकाउंटेबल ओइबरा बा अदुना पिसक पिकवा थोट लाव हाइबो हाइगने फागे हारगदि इन टर्म्स ऑफ मसागी थोइबा थौदोक्तुगा फाबगी मतांग दो उतारगदि इलाइ लाइना तौबा याबा लेलॉन वाइफाई की केस दा अमक मिचम अनेक एनआई ना फाब अदु इफोंग फोबा केस हाइतारे को अदु सुमाइन तौदना कुकी जो काउंसिल लसु अखोइना सोइदबगी इमोशन दगी कंट्रोल तौबा ngam de hat khre हाइबदुदा मी अनि का फार कान सिदैसिदा मखौ पोंना नत्रगा मदुदा इकाय मजेन मन लेते गई अदुरेगा हाइबदुदी अखोइदि तसेंग लेमजेदे हाइतारे को लेमजेबा खितंग वाले अदुना थोइबा थौदोक्सिदा रूल ऑफ लॉ से कमाइन तौना हजिकी बीजेपी अमसु मागा चमिनरिबा एनडीए मणिपुर की लेंगाक्सिना कमाइन डिफाइन तौना कोई खंगद्रे करम कॉन्टेक्स्ट रूल ऑफ लॉ से कमाइन तौ डिफाइन तौरिनो मरमदी टोनलाउबिगी मिहात मोय कैम तौंगमदे टीएम खुले टीएम कसोंगी मिहात कैम तौंगमदे युम मै थानाबा एस्केलेट तौबा कैम तौंगमदे अदुगा मिटवांगदा फोंगना सिननि अखोइने हायरे फाउद ngasi फाउद था अनिमुक अखोइ चोंधरा कांदा अखोइ मी अनि ख पिकअप तौर कांदा अदुदा क्रेडिबिलिटी की लाइन हम साकना बा हाइबसे यामी काइन ngaini अदु स्वरूपति अखोइ सरकार सिगी मागी ओइबा चप चाबा अखोइ की एक्शन प्लान हम कोई दरकार ले अदु उतारे एक्शन प्लान हाइ तारे कदि अकाउंटेबिलिटी की अपमा लाकनी ने खल्लेबको सरकार सिगी थोक्रिबा थौदोक सिदा अनअकाउंटेबल ओरे मोदी कई यावदोना भाबोक तोना लेरकांदा थौदो अमा खक्तंग द मोइना अदुगी क्रेडिबिलिटी लौनबा बोर्ड नक्सलपगी ऑनरेबल सीएम ने पीव स्टेटमेंट दे याम लेम स्टेटमेंट कहीं करा दबा आदर एक्सक्यूज अमा खक लौनबगी खोंथांग ने दुना कोई थौदोना किसु खंदे आइतारे को अदाइना सिदैसिदा अमा खक वांग अमा खक्तंग आइना हंगनिंगी दे लेंगाक सिदैना हंगनिंगी दे इ कनागुबम द रूल ऑफ लॉ की मखादा लेते हायरगदी को कनागुबम द रूल ऑफ लॉ की मखादा लेते हायरगदी एग्जांपल हम खतंग पीदब यादरेबा मरमदी अखोइना थबक अमा तौसे हायरगदी अचुंबा अमा तौसे हायरगदी मखादगी तौबा यारोइबा मसिदी चनबिनेबा आजि अखोइगी नेचुरल लॉ हायतारेको मतक्तगी चुमथोरक्तगी मखादा कमाइ चुमथोकोदोइनबा हौजिक लेलोन वाइफाई की केस थोक्त्रिंग मांगदा
irang naga hariba khunjira kanana dhamka tawgigeba irang naga da kanala aga kukilen thageba irang naga da kukilen thagiba nupa tu German hariba KNP gi commander sinatra KNP gi commander se thangmoi na Khemchand kipjen gi nupa se gi party se gi minatra Khemchand kipjen si fair trial ama natra investigation ama tawse hatara gi law gi meeting da mabu kangkhat kadoriba maga mari lenaraba achauba sakti leba mi ama sarkar sida yaw ler ganda deputy CM yaw kanda karamba fair trial no tawdoisibo karamba achumba wayal no puthokdoisi aduna sajanaba natraga kaigumba maikai amada puraba adugumba investigation ama ohiloi haragadi impartial investigation ohense achumba puthokse haitaragadi Khemchand kipjen se sarkar sina accountable orangadi mikup sidagi hore nungdang order am thoga ma deputy CM famde lok thopi awa adu regadi khoi thaje gani heba adu natta bida dhamka tawdana lamdam dur kihan gangan tawleba nupa dona sum mathak ta sum free hand thala re modini kaim tawdaraga micham amani akhoi makha dagi tawkhalakane haiba sigi theory sidi akhoi yajaba yaningde haitare ko aduna achumba puthok cha haitare gadi Khemchand kipjen se immediately sarkar sidi lok thokpam changeba natragadi fair trial natre michang mi khai naiba adugba investigation ama so de ki oini haiba wafum jai thamji okay sir micham sida sine na hairiba koina mi ani ahum mari de sore zum pula phai se mari se ka phara kanda akoi gi chena bdu da phare habi gi credible level line am sagat pa yaroi maram aduna housing si akoi gi the responsible oi besing do phajana identify torakana faro aduga concrete action do local haibani otherwise masi gi pochidi akoi gi panghai da haiban to lem statement or na to lem excuse ne logani heba wafam duni aduna logi mathakta kanam ta leiroi gi haiba wafam sida ozana su plenty of examples mamam pb gire huji pusi su mamam leiri irang ke tholak pate ki to hoya ba myama du ga line 1 by 5 gi sisuni if no one is above the law logi mathakta kanam ta leiba yar hai taragadi taruk to hinglai gi matamda makoi bu kanna be tamata ka doi karim ta hauti se kain habse chobo hangama myama su dum hangi matam mayamam laikre changsilu operation toksilu combing operation tarakanda nei khaira kanda phau mafam da leire ka haibna tingba lit myam pi ki ba adu da phar ba witness oi ki ba hostage wen leiru ba sing na haiba yaw ba mi sing thillaga ta ki ba mayamam leire du gi matam du da if no one is above the law kari gi damak ta taruk to khoi kal hobong am de ba hangi saung leire du ga marak sei da myam mama law thugai bagi posi mayam ama koi gi mikup kang da na khura kang da na myam uri hai tare aduga koi garang dhan gi da su ko gi thong chajelam bagi wafam am leiri aduga highway se thinging matam thingba paisa khaining ma matam da khai ba lom ta leitre bai posi ko na uju uraga leiri trong law bigi ke se how far kam si process to hai wafam si mu name na leigi bai wafam sim leire marak kita on and off mi myam hat ki bagi posi ma koi gi chup lup ba leibe wafam myam ama leigri aduna di maram moira kana mari khak foina pharak kwesna line of credibility ma semgat pati yaro hai bai wafam du su thame context sare ino asugam thauna pan hari si kai hayan bangam ina bafam tham ki duna akoina tarik tara da hairi ba posing si akoi gi combined security force ki akoi gi operation tawrakana phangbangam ki bani mafam seida akoi gi asiba taruk si duna moi se hatu ga han dum thanam mabin tarik nipan mapan swai de gi dum hatu ga thanam mabami oi dui ni moi se adu asiba se hana leire khaiba gi ingit manbra mayam gi si observation mayam pi gi ba kameni mayam opinion ni leire haiba gi ingit che khanga manbra khanga kan mafam du jangkila kan da koi tara sina kano se de ten si da koi phangkibra si matang da security gi governance ki accountability gi sarai riba lengak si gi hai tare masida achong nam song na mighty failure gi mami chang ta ba uki miyam na hai ki so is the larger conspiracy ma laibra hai be wafam si people can smell conspiracy in this regard so ida conspiracy laibra hai be gi khoi gi logic se hai tare sumain taro dis main to bi masi kari gi hai ba mayam puthok na ki hai tare ozara lak si gi oza matam dur ta ki ba conspiracy gi mami du ngasi su ani hum phara kan sida mayam ta honing bu di yauduri taseng posin gi nakan da thamakan da hum mari se phara kan da kan thamaka posin madu gi conspiracy du gi continuation hai tare madu gi mami do chaung adum tari na khanbi khibra ka thambi ri du ngasai na ozana kari context le yena panbi khibdo exactly kari context hai ra ka mali oza political angle lagi political credibility line ama sagat na ba government si gi day one lagi ngasi phau do government si gi discredit to ngam thena hai tare ko aduna koi gi kaino haibam khangdaba degi tawbam khangdaba degi ko ama khakami ma smai tawre haibu da mana phongdoi be wahai duga aduna carry tawri ba mana wa madugi art adu prajada di tayona ba hena nukning ba one to en haibane ba ana haujik surbala haujik lai wahang di kaino
lenga khaibasi aikoi honorable CM ji puppet government ni natraga ma si yamatik chata bane hairega su lenga kamdi leiri dana lenga kam leiri adaga hojik se fair trial fair investigation nama sathani ne hojik question la ide nemcha kipjensi deputy CM ama oire aduga main suspect ko riba hajiki thangboy sigi nupi ju oire ko adu taragadi hojik wahang di aikoi justice fangnaba honabada natraga NIA na free hand thabak to yanaba constitutional morality ko webase nemcha kipjensi tokpa yarabane aduga nemcha aziki koi gi NIA agency na su doctrine of bias ne doctrine of bias haibadi investigation da influence pirakpa yaba ye khai thingai ba mayon pirakpa yaba adugumba haiba yumpham ani sida nemcha kipjen masana constitutional morality da CM na hairiba same kaino sida sida nemcha kipjen gi mai phamse relief tawdam ne ba constitutional morality haibsidi union cabinet pau thatok tabiyade if necessary ko adu dari nemcha kipjen si kayam wamuno high profile no natraga nemcha kipjen ki position sida honorable akhoi gi manipur gi CM Khemchand na kaimta tawngam de haibase adu gi wafam du chummena leibadu henna akhoi khumang chawse le mayan thajabadu ore no nemcha kipjen se deputy CM nate CM ni akhoi gi madu kano hojiki leiriba akhoi gi manipur state amara CM ani lei yadamina haibigi mo ko me ngang se chumakpa manba me yauriba constitutional morality gi matungi na afaba atraga achumba wailu puge haitaragadi nahana nemcha kipjen se lokto phum thoktro nemcha kipjen masasu aduda ma to phum thoktro adagi amuk doctrine of bias si keno ma influence to der mai nu padu yaw dore lalon wifi gi natraga akhoi gi aduda chen victim oriba mayam na thoglaga community hall of the pusalla adagi khunja me amna khoi phare are laloba ko sinai haibasibu hard evidence sidai kari hen leiri sidai kari hen leiri ge haba sidai sida maduda operate tawridu kene pini harba natro sidai kari kai adu taragdi doctrine of bias to kudak te apply tawrodana adu taragdi nemcha kipjen se my position do leiba yade haba chumi ko are yam phaja bam su lei subala handa ki government si yam phaja base masi kai no hai matam da thong ama sumaina sai kamai to bono hai ai khangde adu khoi khangoudre are di state song amuk sa eko adu kamai to no hange du nga mon khala adu mo khoi khangoudre wa eko are di amuk su ji kamai to bono no hange su ji le khoi state subject na te mo hai are di mo mi me am unaba haune na unore mi changa khara unore mi changu bu na thola kan na mo hai re singi sumai mai to de sing de kai to se khoi na tasmadi ai khoi na ngam na te amu hai du re ko yang nong ning be si gi kano hai ta re ko khoi gi si gi lenga si gi hai ta re ko adagi de mo press na mo ora sem da mo hange mi sok pan be yaw du gi mo chat ba halu re ai kamai to no sai to na khulai tha da na mi gi civilian convoy da to ji kamai to no khum da ma malam me ba kam ham do ma le ba sa le to ga horen officer gi ta do ra ge akhoi je nokning baga adai kaino ma yaw yaw re hai ta re ko masi akhoi gi honorable CM su ma su hangan na yeng jara kan teng gan matam na haipet urang gani ko aina ngang si kari no masi to na aina mathong sukana aina ngang uri si kamai to ngang hai ma su khana rang gani ba myo gani na ko adu stage da subala la idi wahang di ngasai gi do constitutional morality ma lai re doctrine of bias to ma lai re aseng ba puthok se haira gadi aseng ba puthok na bagi lambi da achau stumbling block kama oido misak che nemcha kipjen ji oidore ba maram di nemcha kipjen gi husband sina hajiki hairi ba lalo lutu gi mako oire magi aduna hairi ba lalo lutu da akoi gi konsa khul gi praja sing na mona ni haidana pinpoint tawrabani na under any condition da even central government su nemcha kipjen se another minute ma akoi deputy CM on thamba yate ba aduna during investigation ki tenure se
hedi kanna trial ma chathari be matam se si manong dadi ma adu gi pham du lei bya de aduna ma khudak ta lokthok pa tabani adu natragadi ma adumai thamaga koi mi phani ne somna kanda honorable cm na ngang masak ta tabu du di ko madu mayam na thajuro hen nokning ni ko hen na khoirang khosal no basu yorok pa yain khali ko aduna tawu da thaba kharadi public accountability haibase laingak se prajade accountable ohen ba haibase si khwaidagi yan han ba foremost rule of law gi chana kanglon da sisu yam maru ba kaino mane ba public accountability si ko aduna accountable kitang ohense haire gadi moi sarkar gi maikere gi su to bom thopu khare du di mai exchange na to biyo prajana thajana ba ngasai gi trust ama moi mathak ta build up to ba ngamna na ba adu natragadi taukshan na bani madu kanoni prajan thaja ba da kitang wa loi aduga achum ma chok se haragadi maton degi chumthok pir agadi yam phagani action se haibo hon si ai closing ri ma wai sum thamse okay oza hojik lei ba pot si akoi chi justice delivery to ba aduga lo si mathak ta kanam leiti hai se utki hai taragadi maru phangna muthat na bagi damakta nemcha gibjen akoi gi mahaksi asigi pochi lakthu haiba pose ma yap chaung leire mahakina root cause se oiraga leire puna maksigi akoi gi larger conspiracy aduga akoi gi larger network sigi maru ja haurak phamse mangon degi oiraga leire bandana posi mayamna mahaksi law gi mathaka leite habe se utki hai taragani mahaksi hujik laifam sung thok thok ti habe potuma leire aduga akoi gi doctrine of akoi gi vice si leiba se swai si gengchen bam thoi aduga constitutional ge akoi gi morality leiba jaka swai discipline analyze tawrakanda hauji ethical amasung legal standard tamanu hujik lei dibise yaribra public na piri mem si response habide akoi solely public controversy si kaktang lakthu haibna taba mana lana taw wrong ma connection lei diba unlawful activities ta engage tawriba du mami ma gi husband oraga leiba loinana recent violent incident mayam da ma gi khut chaung leiba pot mayam am leikiba aduga koi ningsing bi yai mafam du de akoi gi combine bombing operation tawbagi loina moi around akoi gi 90 100 muk lei habi pose panga loina question laga leiraba pot tu fa daro kana surrender tawhon legi high kan high na deputy chief minister gi order dagi nanthok han be punna chaung nanthok ke pot am khakle adu se mayam na question to ki hai tare makhoi du bu akoi gi free escape ama pina bai damakta du operation ne chathabra haibe pot ama su hang yam chaung hangba leike duna sigum praja ge khoi gi kanoda thajabada mayam manghalak pa du apprehension je nomu gi hengalak pasina nemcha kipjensi maji only when she is removed from the office ma ke lak tho amatam du da khoi gi transparent oina du me pot urakadra haibe gi thajab du matam da lakani na mayam se lak tho haibe gi akan badi manji mohon da tawraga leibani hai tare ima da laksina manipur sida after all like mi hut khoi gi leibak se nga ka du leader se phatabadagi akoi accountability se lobang makta bandre incompetent oibadagi sokthare e masi se kanana khan kim na hadi praja khoina mo se choose tawgim hai tare ana sai matang ki da akoina ubasi we have then seen different candidate like khaiba ure muscle power leiba ure money power leiba candidate myamam ugre hai tare adu prajana pami ba pot adu ga leibak sigi damak to honing ba pot myamam sidaida yam taw lup holama akoi se samjina ba yada ba du maina dum toina uraga leiba se masi kainen haibi ningi oja du ga akoi gi kano gi praja sing gi role hai tare kano khanba matam na swai su katang haibiram surbola masigi achauba major defect se kaino hai matam da anamba leader hai tare ko tampake da hai chingi budi akoina hai dir example lokat pada anamba akoi none bakti hai bada madu langani ko adu majority of the elected MLAs hai tare ko natraga intending candidate tholak pasingi manungda noina ma masagi lanthum pection na ba adagi masagi unholy resource financial resource na season arakanda kadai dagi paisa puthoro kono khangdaba adagi ID businessman ne aduna ai politics laga su adu haibe mi bok yaur kara haitare ko ana paisa sina ngasai gi magi margin line chi simbak ne haibe si bok ngamak ta ba haitare karur kunthra sangmada ka dargadi karur chani thadani ka haibe mi thokla ini ko aduna comment to gam tam da taseng na aikoi kagraba matung da chamana ba akoi gi sarkar mathang lakpa sida sida issue amat leibak mari leina ba thodo wa thok sing sida ngasi phauda attention pirak ta matam gi just fire fighting to raganda lakpu duna ngasi asum gi issue mayam sina cumulative effect ka we ma se ko punjala aga koi ngasi
ꯇꯥꯔꯤꯔꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯚꯣꯠꯇ ꯄꯩꯁꯥ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯚꯣꯠ ꯀꯥꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯚꯣꯠ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯊꯦꯡꯅꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯈꯪꯉꯦꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ इलेक्शन थेने को मतलब दा याम फजगर जाने प्रजा से जो प्रजा की जो रोल अच्छा बुम लेगा मसाई